wena uthi uJesu wayefela amaJuda uJesu oka Israel igazi liyafana ungabheki ibala lakhe igazi liyafana libungu noma kubala yes kodwa uNkulunkulu wehlukanisa ubuzwe yes wehlukanisa ngegazi uNkulunkulu wehlukanise ubuzwe igazi liyafana kodwa ubuzwe akufani kodwa uJesu wasifela sonke wafela mina nawe akafelanga amaJuda kuphela cha uJesu wayefela yena afelanga umuntu wasifela nawe usazoyifela wena noma ubani uzoyifela yena akekho umuntu othi mayefa afele loya muntu cha ubaba nomama bafa nengane zami zafa mina ngikhona ngiyaphila nje nami ngisazoyifela mina ngoba yena ngikhohlwe umuntu ohlaniphile umlungu kodwa ke ngibuye ngibona ukuthi ayicha kodwa kufanele ngidide ngikhohlisa umuntu ohlaniphile umlungu kodwa mase uhlala phansi wedwa uyabona ukuthi khona ngiduka khona amen sabona ke ngoba nakusho umuntu ohlakaniphileyo noma ukhayele liyathoshi umlobheka lapho kukhanya khona into osabheka la kuba kumnyama nalokho ubheke lapho kukhanya khona angisho umlungu awugwele yakhe ingqondo ayisasebenzi sokusebenza endlela umlungu kuphela eyakhe asebenzi inhlobo umlungu yabona umlungu engathi uthuvi namhlanje ngibudha thina ngoba usho umuntu ohlakaniphileyo hayi ukuthi lokhu kudla lokhu uthuvi nabantu abanyamba ngudla bakudla umlungu makwenziwe ngumlungu nje manje namkhulu ke uthiniye ngephasika akukhonza uNkulunkulu nsuku zonke usukhumbula ukuthi uzalwa ubani mkhulu ufanele wazi njalo ngoApril kuyiphasika mkhulu kwesinye isikhathi kwenzeke kube uMarch ade khona denzama ukuchaza lokho umfundi sethi angazi ukuthi kwathi makubalwa funa kubalwe kuphela inyanga njengoba kuApril nje kothi makubalwa leso sikhathi sesisuka kuMarch bese kukhulunywa leso sikhathi angazi makubalwa kanjani wabona nje umlungu nje wavele nje umlungu nje uyibona nje uwapha mawuthusa amanzi ewindini kwenze njena nje kuthini kwenze nje siyo khontelwa abelungu basebhishi nje uthi umlungu wayephasikeni umlungu uyekwanongoma umlungu uyebhula umlungu ephasikeni bala ebhishi ngoba kuyona into yabo esinye isizwe iJuda nengisi neBhunu neNtaliyane manje mkhulu wena lokho nje kuyiholiday belungu nje lo iphasika la ngempela limhla ka14 enyangeni yokuqala elikaJehova iphasika lela ngilazi la uthatha lapho kusho yona eBhayibhelini lelini enikhonzile manje mkhulu kukulika inkinga nomkhulu ukuthi ngalonyaka lingoMarch ngonyaka ozalwa ngoApril wena mawubheka khona umuntu ofe inyanga ezimbili wena mawubheka wena ukhona umuntu noma ke uyabona into engcono uKhisimusi idate yona lokhu kalokho nje akunayo idate yodwa lokho yabona nje lokho phakathi ukubiza ngelokho mkhulu iphasika hayi akuhlangene mina nakho lokho angihlangane nje mina nakho lokho amzukubiza ngelokho mkhulu into abantu abaningi abayithanda kangaka iphasika mkhulu umunye umuntu owinayo elothweni nabona bonke abantu bathe ibhoni bathi bangena ezulwini akusekho umuntu ongena ezulwini sekwavalwa sebangena abantu ezulwini wena mkhulu ngicela ukubuza abantu wena mkhulu igidigidi namamiliyoni abantu abangaka namhlanje abahamba ngokuhlukana ngabe ngiphinda into eyodwa ngichaza wena kuphela ohlala ukudlula bona bonke labantu angisho ukhona umuntu onalomunye nginabo ukhona mina okay ngicela ukubuza iniya nobabili nobathathu ke enhlukile bathathu inqaba abantu abangayisontweni shothi badukile basangana bonke labantu ke badukile ubani ngoba bona balandelo ngokwako ubunandandelo ngekhona okwakini no ngibuza labantu abayinkonzweni namhlanje abahamba ngamabhasi ngamatekisi abayindawo ezahlukahlukene shothi bayasangana wabaphila kahle emakhaya abantu abasangana wabalandeni ubani wakwabantu bafana abantu kanjani bafana abantu abasangana balandela ubani wakwabantu basangana balandela bafana basangana obalandela into abangayazi mangithi ngiyabuthi ndandela ubani wakwabani abazi balandela uJesu wakwabani awekho umuntu ongenaso isibongo la emhlabeni anazi ngithuthi manje kwathi umuntu bakhanyelele alambu hawu uvemvane ebusuku amakhanyela lambu lokhu ingafuni endaweni eminyama wena mkhulu mhla khala icilongo uyongena